twongeye kubasuhuza nshuti ba News Africa tunabashimira ku bw'ubufatanye bwanyu mukomeje kutwereka no kudukurikira kuri uyu wa mbere tariki enye z'ukwa gatatu 2024 imirwano yongeye kubura muri Masisi. Urusaku rw'imbunda ziremereye rwongeye kumvikana mu bice bitandukanye bya Mweso Mabega muri teritwari ya Masisi kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nk'uko bamwe bari hafi yaho babivuga. Inyeshyamba za M23 zatangaje ko muri iki gitondo cy'uyu munsi ingabo za leta zifatanyije n'imitwe y'inyeshyamba yiswe Wazalende, ingabo zo mu bihugu bimwe by'ihuriro na Sedeki hamwe n'u Burundi zagabyeho ibitero zikoresheje imbunda z'umuzinga n'ibifaru by'intambara. Iyi mirwano yubuye nyuma y'igisa n'agahenge kabaye ejo ku cyumweru mu karere k'imirwano ka Masisi ahegereye Sake. Hari kandi nyuma y'inama y'abagaba b'ingabo za bimwe mu bihugu by'ihuriro ya Sedek byohereje ingabo muri Kongo. Aba bagabo b'ingabo z'u Burundi, Kongo, Malawi, South Africa na Tanzania bahuriye Ngoma mu mpera z'icyumweru gishize banasuye agace k'ibambiro ku nkengero za centre ya Sake. General Majoro Sylvie Nkenge, umuvugizi w'igisirikare cya Kongo, yabwiye abanyamakuru ko abo basirikare bakuru ubwo bagiye kwirebera uko ibikorwa bya gisirikare byifashe ku ruhande rw'intambara no gukaza ingamba zo gukomeza ibikorwa. Nkenge yavuze ko inama y'abo bagaba b'ingabo Ngoma ari ikimenyetso gikomeye cy'ubushake bwa Sedeki n'u Burundi uruhande rwa Kongo mu kugarura amahoro iburasirazuba. Ingabo za Sedeki zatangiye kugera muri Kongo mu kuboza umwaka ushize zitezweho umusaruro Afurika y'Epfo yonyine. Bivugwa mu binyamakuru byabo ko yohereje abasirikare barenga ku 2,900 n'ibikoresho by'intambara. Ni mu gihe ibihugu by'amahanga bikomeje gushyira imbaraga mu gukemura aya makimbirane binyuze mu nzira y'ibiganiro, biraboneka ko ni imirwano ishobora kugaragara vuba. Ni mu gihe ibihugu by'amahanga bikomeje gushyira imbaraga mu gukemura aya makimbirane mu nzira y'ibiganiro, biboneka ko iyi imirwano ishobora kudahagarara vuba. Ni mu gihe kandi M23 yongeye kwamagana ibitero bya FARDC nabo bafatanyije bikomeje kugabwaho no ku baturage b'abasivile. Umuvugizi wa M23 Lerusi Kanyuka abinyujije ku rukuta rwe rwa X yatangaje ko yamaganye ibitero bikomeje kwibasira abaturage b'abasivili muri teritwari ya Masisi, by'umwihariko muri Mabega, Mweso no mu nkengero zaho. Ni ibitero byatangiye mu masaha ya saa 11 z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere hagati ya M23 na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo i Mabega, Mweso n'abandi, nyuma y'uruzinduko rw'abagaba b'ingabo z'ibihugu bohereje abasirikare gufasha kurwanya M23 Ngoma. Kanyuka yagize ati twamaganye cyane ibitero bikomeje kwibasira abaturage b'abasivili Mabega, Mweso no mu nkengero zaho byakozwe n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa, cyane cyane FARDC, FDLR, abacancuro, inyeshyamba, ingabo z'u Burundi n'ingabo za Sedeki, hakoreshejwe imbunda nini n'ibifaru by'intambara. Yongeyeho ko ibi bitero bivamo gutakaza ubuzima bw'abasivile n'inzirakarengane, byongera cyane ikibazo cy'ubutabazi cyari giteye impungenge. Yashimangiye ko ari ngombwa ko MONUSCO ihagarika gutanga umusanzu mu iyicwa ry'abaturage, kandi ko ihuriro rya West Congo ryongeye gushimangira icyemezo cyo kurengera abaturage b'abasivile.
ati turasaba amahanga kureka guceceka no kwamagana iri hohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu bikorwa na Bwana Tshisekedi.